mau kemana sih? Kok mendadak banget? Udah ikut aja, aku mau beliin hadiah buat pacar aku. Kamu punya pacar? Pokoknya ikut aja deh, yuk jalan. Mungkin sudah saatnya kan ku akhiri masa kesendirian, mempersiapkan hati untuk melamarmu. Terimalah diriku, mungkin saat ini ku akan melepas masalah yang kan ku persunting dirimu. Jadilah pasanganku dan hidup menua bersamaku. Terimalah cintaku. Konen kin hakya siken ơi byong ha hi môi dài tan xa trôi sim biển ngày chun phi ho li theo sim oi loi thi chín nhi hi mong nhi heo chạp siêu ngã. Hồ nên kín hai ngày ôi lời kết thiên môi tên tân xa trôi sim bên ngày ôi lời cả tròn nhi ngày ôi nhi cho ngã cây đi cha tuổi xiao theo phui ngày pha theo tèo lo ôi nhi chắp siêu ngã cái ôi. Suli, sebenarnya aku udah lama banget nyimpan rasa ini sama kamu. Aku tahu kamu sahabat aku, tapi kamu adalah satu-satunya wanita yang meluluhkan hati aku. Maukah kamu menikah dengan aku? Mungkin saat ini ku akan melepas masalah yang kan ku persunting dirimu. Jadilah pasanganku dan hidup menua bersamaku. Terimalah cinta. Mungkin saat ini ku akan mới tên tan xa trôi sim biển ngày ôi lời cả trong nhi. Jadilah pasanganku dan hidup theo phui ngày pha theo tèo lo ôi ni chắp siêu ngã cái ôi.